main problem be mamam di MLA amagi kaino je khangak taba mathau je law je makoina sembani law je makoina semadi makoina apply tawrini apply tawdi makoina protect tawgadami sanan gadabani have je makoina sulai leite ba moidi MLA ma oi basida dikha tawba midigi mi thaba hapagi paisa loksan ba adagi local development area fund je kamaina kai thokadage sugumba kok sida sana lai greba mayam je hujik su most of the MLAs je hujik sida thoi bira ji matang da moi karinda khandara moiba moi kendra da board kamai ka gadage example ni koi department na pi gadaba all age ki koi kaino card to department na pi gadaba natro social welfare da to form thaja lo natro MLA minister sing na koi mayum da koi pi bagi tap ta koi na kaura ga program silaga tawri adu ta padi corruption je already lai re hai tai na traba sum thoka da moi na corruption already moi na toksal lai ra bane adu ta law and order je koi khang dra bani na kamaina apply to doino kamaina season na doino adi karam be ek ki makha da kamaina to highway ga je koi 19A 19 sigi kanu daga koi chat pa ya bagi koi right to movement free to movement gai lady ma'am je moi khangdre bamta isam sam na hara bada 19 article 19 gi para number 5 ta ko hai ji highways na chat pada state government na ko mi kha chalan da ba ya power si state government da lei ba chalan ba ya da bagi karamba koi mara lai da ba mi hat pa dingi crime da se na ba mi sing lei da na ko adugumba dagi bel laga tholaga laiba mi sing do adu akoi di pra ulta oire ba adugumba mi sing du na oina lambi je thinga leire government na tumina yenga leire adu normal loiba citizen na koina kaimta satpa yadre kaimta mara laik da ba koina satpa yadre pra ulta ne ba akoi ek mayam koi constitution daga piri ba je akoi manipur di pra ulta ne ba akoi democracy je by the people for the people kari adumai ga hai ba do akoi ismaina khai ra by minister aduga by the MLAs for the officers hygiene haidi on thokre democracy je moi gi damak to oi grebe MLA ge minister ge officers sing gi loi oi grebe praja ge am to oi dre praja na gam ta rule to bangam dre ba adu na ngasai gi huji ki tholai ba issues mayam si dine government na fazana timely action tok da bagini adu ga makoi na lai ba makoi gi constitution ki power adagi makoi da lai ba judiciary ki power sing je fazana utilization tok da ba matang chana season da ba for example ni akoi gi naga taru hat ki bazida open da akoina hat krena high badra media thok aba haiji pithribi gi mafam amata da thok panate until less me ji crime da confess over natana adu more like a crime to confess over baneba adu da bu phaba ngamdraba manipur gi government ni adu da di law and order ji kai da leiri no moina kai da apply to ri ge ba adingi su satnare da congress ki matam da tawra me ai BJP no extend to we ngara ngan da mu extend to we india akoi manipur gi government ju mu yaw di mu hai su ku gi conflict me am ji prajas da communication se amata clear oideba haidi tawri ba thabak thoram mayam ji fajana prajas da akoi CC bu ge step se smai lo akoi spokesperson ani handa kano taw gure khot kare ga haidro akoi radhe sam ga sara de sam ga ama akoi gi doctor ama ga taw bodu akoi NIT gi matang da data tholak tan wangang ngi hai tare ne congress na NIT do hongba ya roi kholoi hai mo ji NIT gi matang da tholak ga ta wangang nge ba akoi na pamjari dia dudi issue na te ba small ne ba dudi manung gi oi ba masa ne ba son do jimi hali ba ading mi taruk si gi ju masa log da lai di ba mi ha pa sing do phaw hai ri ba angang ani phanda ta ma bu di fare well and good ko sugu mayam ji da he da muina transparency oina praja miyam ji da sibu ki step se leire sibu ki process ali smai na sugu mu ki ro leire khole ha ji praja miyam ji khang da be time to time ngasai gi bamung na tamona jo hai gi ba ko gi political party gi pun gi meeting ji di am toina mat every at least once a month to honingi apart from that akoi manipur da leba CSO achoba singje aina sum yengjari ni ko government to boda irang hauga da CSO hu mari jikte te invite to ga wai solution ne ba moina manipur jilu na pai ba na te ha ba da CSO mayam jina lam gi CSO di club yam lai ni ba du gi leader sing for example ni jaga yari po adi kakching adi hai ba jaga adi bisempur ga ba sugum di leader am khangal le hai ga phamina ba matung da mamoi di lakpa suggestion ching do tar ba matung da point ching do note down to matung da resolution ma lo ba am line thokani problem sing line solve to bangani government thaba oina pangthok da wani maram di mokoi di huju jikte moi di politics ta pun kamaina board ka ji ge kamaina mi je lai ji ge karam ba scheme ji koina tawrga koi mi sing je kamaina pangdan ji ge haba adolom dal chatlaga laire adune election ji gi wakhan ji sum tawrga lai ngai gi oi bana maram orga hai di issue sing ji am ta solve to bangamoi haba do aina thajaba lai aduna koina hiding je handa tonglobi gi da mi ma phaba do well and good ado government ju mating pangjan gada bani akoi gi CSO sing jenu all type of information koi cooperation to guni NI na to bu matam da akoi di yar ge adu gumba mara lai basing do phara kanda
dandi du kudak kudak ta pira kanda crime je halakane ba yari gi mokoi mi sing du phar kanda crime to mi sing du phar kanda action to kanda crime je halakada be du sum pha dana sum lega di crime du makha tan sa thar mayam je amana ama hai to bu praja mayam ju ngauri ne ba hojiki lampi thu ki bugi ta mona hai bi wari du ju sem ne ba clear oi de ha bani da kaino da gi union minister amana hairak pada adu gi sumana thangalak pam di leire adu gi maram da koi discuss to ri hai adu koi ki manipur ki government na kana gu mam na chalaga hanguraga hari ba information sing ji return da poraga gazette ta na daga koi official oi ba thoga myam da khangal labra sem aina hangni ba question ji highway ki free movement gi da chief minister na chappa yare hari ba du bana gazette ta da daga government ki official oi ba page da thokra bra chin ne da challe ga who's going to take the responsibility if somebody is killed there chief minister do responsibility lo godra ba gazette tawraga official ki tholaga action la khot ke ni khola ka adu gasai government ki soirei ba mayam jain ngasai gi heta lak ba akoina mute khan ba matam da akoina hairi ba mayam je soi ba dagi tor pa ngak ta ne ba moi ji da power munana bo honari ngai sida matagi mathang da kamaina board ka ga da ge na khali gi sugum planning tawri ngai sida ne khoi state ki be issues mayam sidi moi amat yeng dre ba adu su ji hayeng tawruba kan da na tagna khoi kari gumba masi ji amona sign to matam da akoi praja sing ji ga na tagna atop stakeholder mayam lai ri da na ko akoi sign na ma kai gumba state ki ba sign to no pata di political party mayam joi khangan mam thui ji ni haina meeting ma ko ga khoi smai to da su ji ba MLA minister yaw da ba political party sing ju ko bom thui ba mathang da kara di adugu mayam do pham kan da koi smai to da sign gi skuma to na ga dum lai adu praja da khang smai na koi gi yamna koi gi transparency oi ba thabak thorom je amata tawdra bani na ngasai gi moi gi masana ta to boduna loini yare koi di kai noni wari bo smart panga ni mabuk chen jam phabani sugum baji ya de ba leiba ke thabak thorom torok pa logi sugum ba da aruru issues mayam da adu pangang ngang baji ya de de pangai hai baji ya de ba as a leader oina yamna khan ga da bani adu ma gi team ga phajana khanar matung da mayam da present to ka da bani ngang ka da bani heta nga ki to ga ngang to ga smart de mabu kai mi phataba khan yam ti phabani yam ti chambani adu di leader ma oina ya de hai ta ni aduna wa ngang ma matam da thabak to matam da yamna khallaga akoi stakeholder mayam ji yari ma makai gi phamina kan da makoi gi decision ji tara ma matung da low final decision to di all the time it will be good mayam gi oi ba phaba oi gani praja mayam gi ju phagani government gi ju phagane ba aduna ta bida makoi gi interest ta own interest ta makoi gi benefit ta ai phai hai jano na khallaga thabak to tor pa tar ga di hoju ki issues do sam mane same it will continue and it will not solve at all yam fazaba mo chum bo fam doni makha da bar oda uji lai film si dei khoi naga ge emisa mani hat khiba duga ahum munat sogon ki khoi kangpok pit thole ba thodok si khoi kamai yeng be khoi huju ji manipur gi oi film si da duga hi yeng gi adu ki matik security gi tied up lai film si dei khoi sing da di law and order gi film si kamai ni wa so bo hang mo oi da bra hai sin kamai yeng be thank you ahan mamakta da notice window bu subscribe to biri ba yeng biri ba channel no puno mokpu ai gi site gi थागब फोंदोकचरी अदुग मखाता ना सपोर्ट तोबियु अदुग ngasi फामिनरी बा कोई तामो सोटिन कुमार लाइश्रम कोई फॉर्मर सेक्रेटरी सीपीआई तामो बजु थागब फोंदोकचरी चुम्बे कोई ngasi आयुक्त थोखिबा नागा अनि हातखिबा अदुग अहुम हमना सोहनगिबा कोई लंका नागा विलेज को कोई कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबदनी सिदा मरुइना कोई येंगदबजे हालिबा कापीबा नोंमै कापीबा कांगुजे कन्फर्म ओइदे KNFP हाइदन कोई कुकी मिलिटेंट ग्रुप अमना ने ना कन्फर्म तौरे को अदु कापीबा सिंजिजु कोई मोय नोंमै कापना बनतिएबा फील्ड ला कोई लौ सुबा चपा मतम द कापसलिनेबा अदु ओइबा तारगदि कोइना होजि ममांग जो हाइगरे कोई इंडिपेंडेंस डे जे हाइगने असुगी यामना सेक्शन बा कोई सिक्योरिटी मैम लेबा मरक सिदजु कोई सिंग द लो लेतबा हाइबा क्वेश्चन नमा जुम हंगि जे कोई ममांग दगी सि हंगदे आदबा क्वेश्चन नेबा अदुगी मथकता आइन मसीगी थोलक इबा इंसिडेंट जी आई हाइपेट समलपा ई आइडिया अमतंग हाइजगेबा हंदा कोई कांगपोपीदा कोई चीफ मिनिस्टर जी कौवी कांगपोपी की ग्रुप नको कुकी ग्रुप ना अदुगा कोई मानगा जो हाइजदनागा एज ए लीडर ओइना क्वाइटगी पावरफुल ओइबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमना कोई कोई अतोप जाति जो चलन बिउ गायना कनागुम एक्स वाई जेड हाइजबा अदगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कोई नेमचा किगे नको नेशनल की प्रॉपर्टी नि सि कनामता की प्रॉपर्टी नति हांगदबनी गा हाइबा मतमसिदा मखोन अतोप स्टेक होल्डर मयाम जो डिस्कस तो बिरमद्रेबा मतम तो नागा की जो सोंद मुई मी तरुक सीबगी को कोई की मरी लेदबा मयाम जो अमत
open loina halena migi media thola bokta phada dana leiriba makhata na kainta local action lorok da bagi sauna dana leiri ngai matam du da makoina lambi hangbadu heta moina haire ene heta chief minister amane heta official gazette thokta bida machin ne heta hangdu ega na tobadu da ngasai naga sing di moi sentiment sokpa ma leiriba maramdi sab manani yingbidre haibduma adu naga na makhata na counter blockade adum tawre kuki am da satpa yaroi haidana makhata na adum blockade taweba salandeba adugi reaction oirakpasu yai sini haina noina akoi khakta da sum challenge hoji kai geno do tadi noida jo koi khut tharakani ga haibagi adugumba akoi ne na power lei ga haiba utna bagi domination dum utna bagi type am ju male banga sigi moina koi longmi singda moina khut tharai je aduga aina mu hangni jinga sai gi chingda lo leitabra tamda da lo leiba giwari ma all the time any platform any discussion order adum mi kudi mana CSO mem hanga ba question ne ba aku security advisor cry de lege DGP cry de lege maron thok tra bara sigi matang sida mo any issues ama state ki oiba kanoda singnar pana ta kai gumba any incident am gi thok pa responsibilities mo na loi lobum thok pani moina press no thoga mayam da si smai tawre hali buji si ni akoi makhata na thigana bo hona gini kot gini haidana tawgadabdu na makoina karimda haidre adu huji seksela kanda hairani akoigi government na ko NIA da sinagre mokoigi another way of diverting the akoigi issues si je mo yamna toina tawba akoina pamis ni ojiki koigi tamo sotina jaju immediate action je koi kamaina tawon gadage government da koina thajar triba प्रजाना थाजरक्त्रिबा मखोय ट्रस्ट मांगैजे मोय मसाना तौरुबा थबक्तुननि हाइबनि दा कोइना हाइना अखोयना कदोबि मोय नियम चुना थबक तौरगदबो अखोयना कदोबि मोय दा थाजरोइदुनो एग्जांपल अम पिजगे अखोयगी ट्रोंलाव बिदा ngang हापा मतमदा अखोयगी यामना शॉर्ट क्लिप अमगा थोलपदो साइगी मिसिंगगा तौसलदरा गा हाइबदा अखोय मरक्ता बोक डिवाइड तौहलकबा येंथिनहनबगी वखलोन फाउनहनबा मतमदुदगो अदुगी मोता एज अ लीडर मोयना अखोयना तौबे आबा थबक तौनी अखोयना सेक्शन बियाबा होनगनी हाइरिबा मरा लेब सिंदो नमदना फादर पुथोकनी चेराक पीगनी गाना कोई यामना स्ट्रांग ओइबा स्टेटमेंट गा जाम पिहनिंग हाइतारे अदुगी मथकता विथ द स्टेटमेंट दुगी मखादा फॉलो ओइना एक्शन अमा फाबा पुनबा थबक अमा तौबा मथौ तायबा एक्शन दंग सुमाइना ngang थोखरगा मी फाने रगे एनआई दा सिनरगा आफ्टर 3-4 months लाकपदुदी प्रजा सिंजिगी ngसाइगी खोसाउनरि मिबा मयामदो सुम इंसिडेंट सिदि मखाताना थोलकिनी Sigi incident this is not the first time mamang so man thok rabani taru am jo hat kare ani um jo hat kare dum hat ta khota dum tawle adu mathang zum halaki ne until unless government juna swift action tawraga action the base tawraga wangang de bida thabak tun ula kanda mi ji ki hangada bane ba maram di power se moinal pai ni bane habni da hoigi manipur da thajang ni ba central force into krai de like rage ba MLA minister sing ngak na ba thamai ra ba moido na praja du nga o hairaga moni yeng lai ba mamang ju mai tha gi bi yeng lai gi bi wari thokhar bani aduna ta padi mogoi ju hairi ba khoi gi thoi ba kaino si ju mo ju support ok challe ha bani da hadi solve to na ba mo ko ne solve to ga ha ta di phone na khulai pai dan sali ba mayam du ka du bai pha ba ya ro du no ba madu lu lai te da tai de ba chingda lu lai te ba ko hanjan nanjan na moi mami ta thilla ta ki dra ba lu lai tra bani ye ngor si proof man ju hanjan nanjan moi bi gi dra ba mi taru wa lai ba si ani ma ba hayeng kam sirakani abi hangchina kam sirakani mathang da kam proof de tek to kani mai dai digi naga di kam proof da sigi mayam ju sum yenga ga sum lai ga dra ba adu gi mathak da moi na suguma problem ju solve to na ba honna bi mo ta politics to na chung tau lai re bo ju vote khomna da congress ka ji BJP ka ji vote khomna da moi chungjal laga lai ri ba MLA bu du kuki tara to khai do pi gro yang khai ji Delhi da salaga prime minister gi yum mamang da home minister gi mamang da ko yum da hallaro yana tum ga lai wo ba police na pha da thang bu to bu du praja mayam gi support la ka da bu du adu mu di to unnecessary da dharna kha pham rally kha chal against moi gi against politics ko lan chana ga moi na ko so praja mayam ju wo hali ji kai gi no si nei hang ni je aduna अखोई हाइजेनिंग बदी अखोई गवर्नमेंट दा ताइनबगी वा नते ताइनबम दि गवर्नमेंट नि बम दि मखोई पावर से पाइरि बनी डिसीजन जे मोइना लौगदबनि लो मोइना सेमनी लो जे कमाइना फॉलो तो हनगदगे कमाइना मोंग ताना सीजन नगदगे कमाइना प्रोटेक्ट तो वदगे हाइबा जे मोइ मखोता लोइ लैबनी अनटिल लेस मखोई एक्शन तौदि फावबदी अखोई हाइबा सिचुएशन जे अदुम इंदरो ओय मखा ताना अदुम सिरकिनी खनाबे हेलकिनी अदुगा इंग तप शांति पोरप गाइदुदि सुलै लैरो अदुना एज अ लीडर अम ओइना गवर्नमेंट की साइड तगिदि सब मानब मियंग दि यंगनिंगी For example, the protection people matamda
कुकी ना इम्फाल दा लापदा प्रोटेक्शन पीनी हाइबगी मोता एवरीवन मणिपुर दा लेबे एनी सिटीजन ना एनी मफम हम चटपदा गवर्नमेंट ना बदुगी चप चाबा प्रोटेक्शन पीगनी हाइबो वाइदु सीजन अब ओरगदी लेरिबा तो प्रूफ सिंग लोइन हरावगने बदु तादि मुन कुकी दा खता हाइरदी नागा जु सौरे मैते जु सौरे बंगल सिंग जु सौगने बा अदुना येंग बम येंगदो डिस्क्रिमिनेट तौदब इक्वालिटी की वाखन जे गवर्नमेंट अमा ओइना येंगबम थुई हाइबदो आइना थमजगे सी मतंग सिदा हजू लेरी फिल्म से लेरी लिंगाक सिना छु इखोगी सब मानब मियंग येंग मथौ ताई हजिक थोड़ी थोदो सिंग से पामदो थोदो सिंग मैम अमा मतुंग थोलक लोई हाइनिंgai लेते है वाफम दोनी याम फजब वाफम नि मखदा लाक सके हजिक लेरी फिल्म से इखोगी हजिकी थोली बिरांग सिदा इखोगी सेंटर अमदी स्टेट की लिंगाक न लौखटलिबा थबक थोरम सिंग से कमाई येंगी असी जे अइगी हिसाब ता हाइजगे मरुइना कोई एमएलए मिनिस्टर कारइबा कोई केंद्र दगी थागा लेबा मयाम जे मसे लाइक लाइसु हेबो वाटपा मसी मेन प्रॉब्लम है ममदी एमएलए अमगी कनोजे खंगतब मथौजे लोजे मखोइना सेमबनी लोजे मखोइना सेमदी मखोइना अप्लाई तौरिनी अप्लाई तौरदि मखोइना प्रोटेक्ट तौगदमी चनहनगदबने हाबजे मखोइदे सुलै लेतेबा मखोइदे एमएलए म ओइबसे दिखा तौबा मिदगी मी थबक हापगी पैसा लौसनबा अदगी लोकल डेवलपमेंट एरिया फंजे कमाइना काइथोकदगे सुगुम कोक्सिदा साना लैग्रेबा मयाम जे हुजिकसु most of the MLAs है हुजिक सिदा थोई बिरा जी मतांग मोय करिंदा खंडरा मोयबा मोय केंद्र द बोर्ड कमाई का दगे एग्जांपल नि कोई डिपार्टमेंट न पीगदबा ऑल एज की कोई केनो कार्ड तो डिपार्टमेंट पीगदबा नत्रो सोशल वेलफेयर दा तो फॉर्म थाजा लो नत्रो एमएलए मिनिस्टर सिंग न मोय मयुम द मोय पी बगी टाइप ता मोय न कौरगा प्रोग्राम सिलगा तौरी अदु तापदी करप्शन जे ऑलरेडी लेरे हाय ताई नत्राबा सुम थोकदबा मोय न करप्शन ऑलरेडी मोय न तौसल लेरबने अदु तादि लो एंड ऑर्डर जे मोय खंगद्रबनी न कमाइना अप्लाई तौदोइनो कमाइना सीजन अदोइनो अदि करम एक की मखादा कमाइना तो वो हाईवे गजे कोई 19A 19 सी की कनोदगा कोई चटपा याबगी कोई राइट टू मूवमेंट फ्री टू मूवमेंट गाइ लेरी मैम जे मोय खंगद्रेब हमता इसम समना हारबदा 19 आर्टिकल 19 की पारा नंबर 5 तको हाइजी हाईवे जे चटपदा स्टेट गवर्नमेंट को मी खा चलन दब याय पावर से स्टेट गवर्नमेंट लेबा चलन ब यादबगी करमबा कोई मरा लेरब मी हाटपा अदगी क्राइम द सेनब मी सिंग लेदनको अदुगुम्बा अदगी बेल लगा थोलागा लेब मी सिंग दो अदु अखोई दि पुरा उल्टा ओइरेबा अदुगुम्बा मी सिंग दुना ओइना लंबी जे थिंगा लेरे गवर्नमेंट तुमिना येंगा लेरे अदुग नॉर्मल ओइबा सिटीजन अखोइना कैमता सटपा यादरे कैमता मरा लेतबा कोइ सटपा यादरे पुरा उल्टा नेबा अखोई एक मयाम कोइ कॉन्स्टिट्यूशन दगा पीरि बजे अखोई मणिपुर दि पुरा उल्टा नेबा अखोई डेमोक्रेसी से बाय द पीपल फॉर द पीपल करी अदुमाइगा हाइबदो कोई स्माइना हाइर जदि बाय मिनिस्टर अदुगा बाय द एमएलएस फॉर द ऑफिसर्स हाइजिनी हाइदि ओन थोखरे डेमोक्रेसी जे मोइगी दमक तो ओइग्रे एमएलए के मिनिस्टर के ऑफिसर सिंग गी लोइ ओइग्रे प्रजा के अमता ओइद्रे प्रजा ना अमता रूल तोबा ngamdre अदुना ngसाइगी हुजी की थोलैबा इश्यूज मैम सिदिने गवर्नमेंट ना फजना टाइमली एक्शन तोगदबगिनी अदुगा मखोइना लैरिबा मखोइगी Constitution की पावर अदगी मखोइदा लैरिबा जुडिशियरी की पावर सिंजे फजना यूटिलाइजेशन तौदबा मतंग चाना सिजनदबा फॉर एग्जांपल ली अखोइगी नागा तरु हाट की बजिदा ओपन दा अखोइना हाट खरेना हाइबदा मीडिया थोआबा हाइजी पृथ्वी की मफम अमतदा थोकपा नते until less मी जी क्राइम द कन्फेस ओबा नतना अदु मोर लाइक अ क्राइम दु कन्फेस ओरबनेबा अदु दबु फाबा ngamdraba मणिपुर की गवर्नमेंट नि अदु दादि लॉ एंड ऑर्डर से कायदा लेरिनो मोइना कायदा अप्लाई तौरिगेबा अदगी सु चटनरेना कांग्रेस की मतम दा तौरम याय बीजेपी नो एक्सटेंड तवे ngara ngan दमु एक्सटेंड तवे इंडिया अखोय मणिपुर की गवर्नमेंट जु याव दे मुहाय सुगुमगी कन्फ्लिक्ट म्याम जी प्रजासदा कम्युनिकेशन से अमत क्लियर ओइदेबा हाइदि तौरिबा थबक थौरम म्याम जी फजन प्रजासदा अखोय सीसीबु की स्टेप से स्माइल लो अखोय स्पोक्स पर्सन अनि हंदा कनो तौगरे खोट करेगा हाइड्रो अखोय राधे सामगा सारदे सामगा अमा अखोय की डॉक्टर अमगा तौबदु अखोय एनआईटी की मतंग दे ता थोलक्तन वांगांगे हाइतारेने कांग्रेस ना एनआईटी दो होंबा यारोय खोलोय हाय मोज एनआईटी की मतंग थोलगे ता वांगांगेबा अखोयना पामजरी दे दुदी इशू नतेबा स्मॉल नेबा दुदी मनुंगी ओइबा इंटर मसा नेबा सोन जुमी हालिबा अदिग मी तरुक सी युगी जु मसा लौदना लैदिबा मी हापा सिंग दो फाव हाइरिबा अंगांग अनि फांद ता अमा बुदी फारे वेल एंड गुड को सुगुमा मयाम सिदा हेदा मोइना ट्रांसपेरेंसी ओइना प्रजा मियाम ज सीबुकी स्टेप से लेरे सीबुकी प्रोसेस अली सुमाइना सुगुम के रोल लेरे खोले है प्रजा मियाम जे खलन दबने टाइम टू टाइम ngसाइ की बामुंग तामोना जो हाई की बकोगी पॉलिटिकल पार्टी के अपन की मीटिंग सिदी हम तोइना मत एवरी एटलीस्ट वंस ए मंथ तो हनिंगी
apart from that akhoi manipur da leba CSO achoba singje aina sum yengjari ni ko government ta obada irang hauga da CSO ahum mari jikte te invite tor ga wai solution ne ba moina manipur jilu na pai ba na te ha ba da CSO mayam jina lam gi CSO adi club mayam lai ni ba adu gum gi leader sing for example ni jaga jaga yari po adi kakching adi hai ba jaga adi bisempur ga ba sugum gi leader am khangal le hai ga famina ra matung da mamoi gi lakba suggestion ching do tar ba matung da point ching do note down tor matung da resolution ma lo ba am line thokani problem sing line solve to bang ngani government na thaba oina pangthok da bai wani maram di mokoi di huju jik te moi di politics ta pun kamaina vote ka ji ge kamaina mi je lai ji ge karam bai scheme ji koina tawrga koi gi mi sing je kamaina pangdan ji ge ha ba adolom dal chatlaga laire adune election ji gi wakhan ji sum tawrga lai ngai gi oi bana maram orga hai di issue sing ji am ta solve to bang ngoi ha ba do aina thaja ba lai aduna akoina hiding je handak tonglaw bi gi da mi ma pha ba do well and good ado government ju mating pangjanggadabani akhoi gi CSO singje ju all type of information koi cooperation tawgani NI na tawbu matamda akhoi di yarge gi adugumba mara laiba singdo phara kanda dandi du kudak ta pira kanda crime je halakane ba yarge gi mokoi mi singdo phara kanda crime taw mi singdo phara kanda action tawra kanda crime je halakada ba du sum phadana sum lega di crime du makha tan satharakin yes yam phazawa fam doni hozik action lokhat pawat pa government na matamsa na thabak lokhat tabadun maram morkan crime gi thok se tum hen kalak pane bani ataba si oja nanda roibu round haiba tare sigi lakse gi oja huji leiri film si dai khoi gi su group siga khoi gi mamang da leiram ba lengak na khoi gi su se advocate tawnu na gi center da khangan ki bol leiraba matung da khoi gi nauna khoi gi anu ba lengak haiba tare kainu gi khoi gi PR matung da lak ba lengak sina khoi gi handak ikui da handak ki sahi si haiba tare su simu koi wari shanaraga yashinaba koi moki game sing hanthan ba tigi manipur integrity de kahin dana bu apun tong apun mem yaw ga taw khrai ba taw ba bu irang sida su group te leiba mioi sing phong na yaw re haiba gi miyam na wa haina re masi leiga na khangsin na leiba gi mong da leirabra lenga ti udrabra misam gatna sigumba su group si yaw re haiba si urabra haiba si so wang moi kamai be roi bo yes masi je koi yam aujiki point yam chumbani koi mamang da koi babung biren gi matam da moina thangat khre na mana joji kano da koi Facebook ta yam kanna thagat li bani jiki mana ngang gi ba mayam do ado hujik amung garang nga da ju moina sign tawna gari ga do manipur government yaw di ga nam tawna ri ba kholi mem si ji maruina akoina yenga pada hujik sarkar jida deputy semana ma koi nemcha ki gen yaw je magi nupa ji koi su group ki leader mane habaji Pitribi da khanga bane ba not only in Manipur India da Pitribi da loi khanga bane ba si poche si khang na nga sai gi hai ba mahak masa du di magi nupa gi adigi magi majati du gi phana bo hona ga ne ba si as a whole oi na koi government na kamaina logo da ge ha ba ka da koi government je mu kari be MLA sing ji jo mu haijar ke congress da moi manga ka ba do manga mak se amata punde to kai ta ne hoji su BJP gi da पुलिबा पाइबा सरकार जका यादब तंग खाय ममुंग लेनरी हाय तारे अदुना मोगी मरक से कम्युनिकेशन जी लेतबसिना हारिबा मयाम जी अमना हाय तबजु प्रजा मयाम जुलि ngawri नेबा होजिकी लंपिथु की बुगी तामोना हाय बि वरी दुजु सेम नेबा क्लियर ओइदे हायबनी दा कनोदगी यूनियन मिनिस्टर अमना हायरक पदा अदुगी सुमाने थांगलकपम दि लेरे अदुगी मरमदा कोइ डिस्कस तौरी हाय अदु कोई मणिपुर की गवर्नमेंट कनागुम चलगा हंगुरगा हारिबा इंफॉर्मेशन सिंजी रिटर्न द पोरागा गेजेट तनत्रगना कोई ऑफिशियल ओइबदा थोगा म्याम द खंगलबरा सेम आइन हंगिंगी बो क्वेश्चन जी हाईवे की फ्री मूवमेंट गिदा चीफ मिनिस्टर ना चप यारे हारिबा दुबाना गेजेट तनत्रगना गवर्नमेंट की ऑफिशियल ओइबा पेज द थोखरबरा चिन्ने द चलेगा हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी इफ समबडी किल देयर चीफ मिनिस्टर द रिस्पांसिबिलिटी लोगद्राबा गेजेट तौरगा ऑफिशियल की थोलागा एक्शन लखोट के खोला के अदु गसाई गवर्नमेंट की सोइरेबा मयाम जैन गसाई की हेता लाकबा अखोइना म्यूट खनबा मतमदा अखोइना हाइरिबा मयाम जे सोइबदगी तोरपा गाक्तनेबा मोइ जिदि द पावर मुननबो होनरि गै सिदा मतगी मथंग द कमाइना बोर्ड कागदगे न खालिगै सुगुम प्लानिंग तौरिगै सिदा ने खोइ स्टेट कोइ बे इश्यूज मयाम सिदि मोइ अमत येंगद्रेबा अदु सुजी हायेंग तौरबा कांदा नत्रगना कोइ करिगुम्बा मसिजे अमोन साइन तौ मतमदा अखोइ प्रजा सिंजिगा नत्रगना अतोप स्टेक होल्डर मयाम लैरिदनको अखोइ साइन नम कइगुम्बा स्टेट कोइ बा साइन तौनो पतादि पॉलिटिकल पार्टी मयाम जोइ खंगन बम थुइसिनि हाइना मीटिंग अमा कौरगा खौ समाय तौदा सुजिबा MLA मिनिस्टर यावदबा पॉलिटिकल पार्टी सिंजु को बम थुएबा मथंग द कारादि
अदुगु मयाम तो फम कांदा कोई सुमाय तो साइन की सुगु तौनगदम लई अदु प्रजा द खं सुमाय कोई यामना कोई ट्रांसपेरेंसी होइबा थबक थोरम से अमत तौद्रबनी द ngasai मोई मोई की मसाना ता तौबदुना लोइनी यारे अखोई दी कैनोनी वरीबु स्मार्ट पंगांगनि मबुक चेन जाम फबनी सुगुम बजी यादेबा लेबा के थबक थोरम तोरप लोगी सुगुम बादगे अरुरु इश्यूज मैम ददी अदु पंगांगांग बजी यादे दगे पंगाई हाय बजी यादेबा एज अ लीडर होइना यामना खनगदबनी अदु मागी टीम ग फजन खनर मतुंग द मैम द प्रेजेंट होकदबनी ngang kadabani heta ngaki to ngang to smart mabu kai phataba khamni yam ti phabani yam ti chambani adudi leader ma oina yade hai tare ni aduna wa ngang matam da thabak to matam da yamna khallaga akoi gi stakeholder mayam ji yari ma kai gi phamina rakanda ma koi gi decision ji taraba matung da lobo final decision dudi all the time it will be good mayam gi loi oiba phaba oigani प्रजा मैम की फगनी गवर्नमेंट की फगनेब मखोई की इंटरेस्ट ओन इंटरेस्ट मखोई की बेनिफिट आई फई हाइजनो खल्लगा थबक तो तौरप तारगदी हुजु की इश्यूज सब माने सेम इट विल कंटिन्यू एंड इट विल नॉट सॉल्व एट ऑल फजब मरिक सुम वफम दुनी मखादा